Assalamu alaikum. Tuğanlar qandaysыңар? Жақсыңарбы? Tuğanlar, Құда қаласа мынакей бүгін 25 март 2024 жыл. Мынакей біздің бетон стойкаларыбыз құйыла баштады. Uzunu 2.30. Armaturalar, iç armaturalar salınıp kuyulup atat. Maki kırkas. Maki. Ip var, vart etilgen. Beton ustayga gerek olsa qora tozom deb, akurat tozom deb пландап аткандар, ойлонуп аткандар, Кудай кааласа мына Жергетал айылына чыга баштады. Аксы району Жергетал айылы. Баасы 400 сом. Количество алгандарга баасы сүйлөшүлөт. Beton. 3'e 1 koşu atadыңарбы? Теңине тең бе бетон? 2,5 га. Жакшы. Көк, мынакей. Заказ бере беріңіздер, туғандар. Сілерден заказыңарды жақсы сапаттуу кылып чыгарып берип, колуңарга беребиз.